Normala kenyam kana diala kontin barwani lingwas me. Jo bana linga bana ter and hana talk kam jani kam kiir mayardit ano kena jangtin kokin bana jaling kajan lara me. Gorno jin bijid piang ka bimatot bijanang ari ler kana me. Jo bana linga truce kia talk katin kona lat korodian kam jana korodian. Te chalinga ne ideal. Ka cha gorno linga ka. Duno ken cha ke reveal ki shakalat ram kel mala general bana jora bana jelling ka jalera mane manti dial konti lat korodian bana tandian bana keling a changchi kan dial bana lada ba katin kon lat korodian ano bana mandana tuok kam tish dinka tish kana dinka ngok ter dana kam dien ka nga menong ter kam dien bana jelling ka jalera ma kan kono niam me jira ma jidit kan war online TV channel gore jen wo jender yen waga nasim ko ken bana jome bana jelling ka dob adan en charge non kaje warga bana kwenene warga mi sha gore ja no warga ji kana gore akui kur dana to kam dien karodien kura me to ka kam tish kana ngok term da kam dien ka kor gwa me bar mi ci jan karam danan chala de no jak terma bede tin ka kan jang kiir mayardit ene bana jelin kel ka tadan en charge non ka ja kor kam jani karodian kam tish kana ngok ala dinka ngok kana dinka tish chala do to ke kiir mayardit kiir mayardit gormen go bi korme bede tin chajo me chajalat ramkel mud janga mi general ditch SSPDF South Sudan People Defense Force general aliyo ayen dio je mi ramangej mandaran to ka general aliyo ayen te ke tungwan long ti chalat gwasmene no jenen tere dan to kam jana krodian chi term ritinawal ke chi ter kam dien mitatin duno mupai bentukan tama men ban lingwasa me janana a janin in a nation where silence is rewarded and truth is being not layer of official statement and political maneuvering. General Aliyu Ayenyi stand alone as a voice of candor and defiance, while others rough the tish and mocked conflict in hollow gesture and diplomatic theatric. General Ayenyi does what few dare, is speak the truth. Jana walada talk and tere toge a ter kam jana korodian wajen agwan mi shadore shalke abiey chaja dakala munda makeje maliena lingan o nyenya ke tish nyen ka nyen den ka ngok kene ko ken wana me micha realeka kiir mayardit te ka misha chak mchalka abiey box map wajen do micha realeka ka jen wo ba mun mo baje kan keje ka tesel be kiir mayardit chikan gudu shalka Dr. Luka Biong kene denga lorkol no chicken bomdene te ka chicken use without informing the community anjo mo ajo machala no chicken to ki chicken gorno bajilinga ne dial ke anetin kon tin latush county elders kene leader ken ko ba mundien ancestral land from west to the eastern frontier ba kenang Shuaka next into the Abiey administrative area. This was not an oversight, it was an engineered shift in territorial control. Ano ba dormo ba janang ano no ngok ke jangok wa mishare leka ke cha design kiir mayardit wa kiir mayardit natural mecha to kam win dangro tine ka jang ken kiir kan je gorno be ba mal be jalat kam din du no chu logni ji Abiey administration ko bi ken muno mo bi kenenang shu
kuma point kuma kir mi yadi cho long na ji abiey ko ba mun mo ba janang ka cho ga lok bona ka match kene de ni alo de kon larno ore netin konti te ka abiey ko jo mi chalat gwasame wachi ji unity state official chi calibrate no ala Nuer kon te ka unity state ka jo mi chalat gwasame no shi ga mat no shi bon mi chalat tit by militia no ken Nueri titipin mikal den kol wa ken chudien madan gwasamo ka chu ken mun jana na mo ala mun tush chu kana nang ka chwa ja kam ne de kon de chwal ke ngok tinte ka abiey ka jo ma chalat gwasame ne akene na me de jalad ne wal duno che kire wache yu che ka use ka jo rana chalat daga ngane daga jankarudin ko gor jeno bete ke power ki bete ka lwang chawe watele duome de kuma dara mat kana ka je kuma la gono ba mal ba jallat a changa kan jankarudin dara gwano dara ka dara netin kontin te ka chuang dara ka kam chuan dien ko de mun mo de jallat duno che jan do badana gor je ka je wudo pai kon chore linge men chana lingwata me kachirwach no general ayen a genetalam ba to ba de al ba kala rara no mun ente ka abiey tande e dung tish a jene karon kinda dangro jen dangro yudero jene president kiir form an investigation committee led by vice president Hussein Abdul Bagi ayi a call gwade dane shi korme je tuok ka fairo chang bongon ka fairo me shi garo de nak kam tish kana ngok me shi ne tin wanti de nagan winami wacho amar mo cho agorno bajalat ken 9th day la first dang dok ka shi investigation cho aje completed and gwata mo cho taye dana teter ka je cho to ka pay ngwan ka shi mal cho ben ka abiey ka jan gwasa mo ne duno ka pay ngwan wacho ne tin kontela dini tin ka abiey wachu kan male dane shatan chu kan nyoko muku kan brok chu kan violate ke shi kan mala mo kan logo no bogwasde kan eriti ka tisha feber akir mayardit ka kan jankrodian so ko jom chalat gwasma chu kuma chu biet gwade cha dormu chalka ton cha jamak ka chwana chwa connectin kan er kontila jitush watel mi kir mayardit lat ke October 2022 wa by president bilat duobe dane she investigation je carry out keje ke kwi recommend dane to kam jana krodin kabe wa kan jowda na mo kano gorno baje linga kir ko jen wa tegani ti loga tintaga tish ando dane loga ke wa gor jen o dara mun mi dara kan nyok wa jen te ke shema ne bane dong to marke jen kir mi yadi rai wojen wanamo wa cho mal cho jalat ke March 2023 in Akon, the president hosts a peace conference attended by Twish and Ngok chief and state governor. He proposed a 4-point peace plan including withdrawal from Anit. After April 6, 2023, the follow-up meeting in Wow collapsed. The Abiey delegation refused to withdraw from Anit. President take no action to enforce his directives. Gwade dane shaja be shaga jogono be ajen kam inshallah ni de ko shikana ap chikan hutten shukana lok wa tel mi chikin yadit tel mi chala dan wana mone so raina amrai ko natama korja ten kam jani karodien alo jang charo ling kam shaling no alamun lakan mun tish lakana ngagrar bikan mo bikan olat bikan kurmo bikan nankayo misha oju kan loje mundun chika de nok wan teme na mo mele rode e terme to ko teme kam jan dio je shaling ko gwasi dan ne wudu shalga me bol mel dio jaram keltin tega jom shala de wudu jen jarol me ne ka gwasi dan no bol mel le rode e jena ba kwer dung so Sudan batte be na kwer so Sudan bol mel tega ne de koke jawti de kan dial ka kaini telemal men ben rewi ka so Sudan mete bol mel teten ko wati diala ti lat ke in favor of bol mel okay no so jo me agenda na go rede nyaka yakel ani ban yo jigal radien
chuje pero jeno bi nywane ko ken ko gor kono ban tindiala kon lat karodian ban kelinga gwa re wika so Sudan kam jana karodian kam Nuer karodian ka ngund lat karodian bukon iston kon lat karodian bukon kaling ane biata kamal ban yo jegal rodian bye bye